Di puta nang bang akulat ahem mi kicu. Lak sosial hormu kinahok. Hydro project pandong li pek pon thek thi pusi rong tara torti lang so pen chenglok rong in kora pliarar tum kachisong. Rinti the rong marjong amahang ki thegarni ki talon mission pensi pachun pondong. Karbi Anglong lai fadaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Priyachikloni phain ko raisiani ada por phai plirach timapor diphu taunang pong MG road adak Anup Agarwal's hardware shop Rai Bakery lapen Ramaji's pan shop mi chupidet. Tongsikor Fire Brigade lapen Dipurai komsaiki tumaphan birta pipen adimalong palidunsi mi pameplong lo. Sita Rai Bakery, Ramaji's pan shop, Anup Agarwal's hardware store lapen humni warehouse bangke mi kechu pangjer thanglo. Birta ke tok bomapor hutke kopi ko son pensi mi kechu longa puthak klarda ka birta long dile. Around 6:30 moi gom palu je yate jui lagise 6:30 নহয় 6:30 to mur call aise jui to kite lagise moi gome napau. কালি রাতে 8 বাজি আমি দোকান বন্ধ করে এফিনি গলু এনে তো দিওয়ালি টাইম হয় সাকিবাজি তো কোনবাই দিছে ইতে জুই তো হেফলে লাগিছে আৰু 20-25 মিনিটত মোৰ দোকান পুরা সারখার করে দিলে সব এইফালে প্লাস্টিকৰ বস্তু পৰা জুই আহিছে আই 15-20 মিনিটত মোৰ একদম দোকান পুরা বরবাদ স্ট্রাকচার মোৰ পুরা স্ট্রাকচারটো বেয়া কৰি দিলে এটা সম্পূৰ্ণটোই পুরা শেষ আৰু মই বিস্কুটের দোকান আসলে বিস্কুটের দোকান বস্তু এরাউন্ড বহুত টাকার বস্তু কইছে মানে আমি তো 6:30 বাজি মান আহিছো আইকিনি চালু যে ইয়াতে মানে জুইটো বহুত ডাঙরকে লাগি গল তেতিয়ালৈকে ফায়ার ব্রিগেড আহি গল কিন্তু কি কব আৰু পুরা দোকান আমার পুরা জ্বলি গল এটু সাইডটো আপুনি চাব পাই আছে আৰু বহুত দোকান জ্বলিছে ইয়াতে তো মোটামুটি 4খন মান দোকান 11 बजे पूजा उजा करके हम गया दुकान घर में आज सुबह में 6 बजे हम लोग को पता चला है तो हम लोग घर से आया तो देखता तो आगून जल रहा है ताला भी खोलने नहीं सका है कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ पता नहीं कुछ हम आया तो हमारा दुकान का यहाँ से जल रहा था बस वही देख रहा है ऊपर से आपका दुकान से लग रहा था मैंने हम दुकान तो जल रहा था धुआं उठ रहा था हाँ News report Karbi Anglong lai. Munit ke chanbom bonta longle phelang ke kaching jokpu arjulongle somsi Karbi Anglong along longle phelang amin pen kachisong nang alam ke kaike aporta hurisai ason thekponlong Priyachikloni phain ko raisiani phuloni constituency ke parlo tarabasa pathuak lamalong rong tara torti langso longhu penchanglok rong kora pli atum hydro project aphan longli pek thek thepu kachisong pon Nitum na dakhenlo hakko penta chu e chosom kido ke thaka dimta dakhenlo dak jong si lason sorkar pen longli ke jor bom lepute nitum konasi kido ke thak chuti ki poma puta kaning ripom nitum adona phai ke nangchan bom lo nitum momota daksi kido ja dimlo lasi nitum hawar ke longli pekpon thek the lasi kapre ga dimle terek non pusi rong kora pli arar tum MP MLA MAC CM atuma phan chuning ripom Athe ni tuma dim lasona project nang bikok pute nitum suarlo tuma phana kisung thitam doko tathe athe kapre ga longri suarlo tum akisung alam kachetong arjudun long piklo lasi un an pen nang bi pon pe dajia phansi chuning ripon padolo ये bangke chesong du nang kok poke ya nili tangka nang ni sar tangka pen alam nili bang athe nili tum ladak 1960 aprang pen sigidu athe nili tum ge sar ka cheso ta dak hen lo torte anglong non ta torte dolang nili phuakai bang sar cheso kang lo sar cheso kang det pen nai kona ni kan e Karbi Anglong district elong thoi nang chisun thu chot lo ako charlu thu krak le lo nili tum ge Karbi Anglong district long le aprang si nili tum hala dak ke do la pulo tang te kona ning kan lo nili tum hala dak ke do la masi la so pir thelo mang nili ta che oing tung te ge mati hodi
methang check dolo ing hin dolo theng pi theng prang tharwe yang phong dolo dong a kho kha ka sap suet pen sitami nili tumke nili sumar e ka pachar li ya phan penia theng pi rong rang chu e po lai pen si ar phek abagan klem po tumahin ken non long hu ran sing terana rong pen lo la sini tumke PSP la sa sola project abang kan ni tumke big lok lep sini tumke chip puig lo la se sorlo tumke esi aninga phon ta do emok ke rid jai le cho en pustame sorlo tumke nuvet rid jai da mita do theng lang me cho ante nuvet dam ji ta do kai ke mat ke area lok pen ke dam rak pet long le ta do ji la se mo esi la keng sanga so tum le nang bikok lo pute sorlo so tumke isya ke sung ta phoji nang thing nang ne nang chong ang ne pin ma thi nang ba thi choy la ke la chuang tang ma thi la po lang thlu nang ne da la ku un po da ki ni ning dok de bang ke da na la thi da nang pula ai lo ba jagat po dob jagat kali da so har mu ki indang de 10 kilometer da to wa project ben 10 kilometer ang tang ga da khiti da me me tang te bang nang thana lam de ni li ke klem nong de ta bang nang thana lam ni ta kro inde la thi bi be det dek nang po la ke ni li lama hin ben ke binang ni lagi Puloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong live. Bukajan rong supi la pen lakhain koraisi Borjan constituency ang kangki parlopon rinti the rong marjong arong ingdeng in koraki thom aphong amahang ki thek arni ke talon la pen lu ke charli ari soejang atumaphan kar chua sai ki deng pon misen pensi pachun ponlo. Prenipa inkoyani rinti the rong marjong village development committee atum chipatir piponsi ada porphai troksi ra chitimapor kalitang tumaphan chikimopon lasonalong non het jong asamalong nongnang kachithang klonga bangphulun sipo kalitang zubin gar laben non het jong meghalaya ahwelong longri kacharai kom japhan penajok apran kidam kalitang oriwel timunga phanta chikimoponsi milur dhup laben mir chipat ponno Aduntu jaime ka tengpen osomaratum arjan ki hi hirjir ki hir lapen ki kan hai hu chipati padopondo anaro porphai sia porpen raramai pi ki paman panalong RRBs DC tiri kamamai phu sar phu lek thepen kachapan phu pon amayalong chunbang sundor singh teron pensi chuphapon aluhiat maphan pachinie por endo aluhi sar porman pen Karbi Anglong Autonomous Council em surjorong phar chitongdun na pen anparta Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Bukajan Municipal Board Chairman Sardili Bay, Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar, Bukajan Lambs Chairman Sar Ed Inghi Lapen Pinang, Kithi Kiding Atum Chitongdun. Mayalong PG, MSc, BA, HS Lapen, HSLC Satlang Ki Undun Atumaphan Chitongdun Aluhi Sarpo, EM Surjorong Paradi Dengpen, Karbi Pohu Lapen Nung A Pajerponlo. Aduntu Aluhi Sarpo Pen Lam Kithan Pon Thuke, Rinti The Rong Marjong Arong, Kaching thur dun bom lapen ki baprang dun bom apor akiru pajirpon labang so rong aphan welcome entrance gate tovar open stage hei hui panong pontang lupusi ningje pon lapen non rusem som sing dia kumnen tamik ki ponja phanta kachuniria tengpen ki klem ponja phan bor I pon popusi lamchak chipi pon adun thuar ni kang sampo phainer ke bapor pen lun kan lapen lutuna jo paman pon along nong eta pajirpon along sangpi kavirong pipi pen lutuna jo info ponsi lapen labang soja ne ki pachun ponje phan local artist sikari pensi japon bukajan penanan terang Karbi Anglong live non MLA election nangte bokong racharya song pen ihindunjui sonsi arni wangta thekponlo Lasonsi Karbi Anglong District Congress Committee dunme phu Samsoningti Ratul Teron DS Teron pen danglok kyong tung Congress asong KDC sialong thedung arpu ki dotum ki damtang Priyachikloni phai sir keparni Diphu Golf Boys Higher Secondary School pathuak lamlong BJP along kachipook amai padopono Lasonsi kopi ko son pensi Congress asong along pen chi usi BJP along chipook dunma puklarda rar hongjai long ki wanjia phan Samsoningti bang phirang ke bitung atum pen humri damlo Lasonsi phirangke thingno Samsung tipen kaning jipon ke nilikidam tang surihni ra kresianing kanpen Congress asongalong sai ke claim kidam kang chingdunlo lapen surihni ra krehini ningkan nilip MSC constituency pharman MSC election setame thurunlo
Anparta surihni ra kre troxia ning kan pen surihni ra inkora hini anke APCC kongchun bang arpustami dengdullo. Na pen surihni ra inkora hini pen aphi Karbi Anglong District Congress Committee dunmei phu arpustami claim dun. Asiko anlo ne nili Congress party long ke claim ke dam kachipadu pu voi phit sitame thangna ra le thek ponong le nili me thang phan ale aveve nang sitame nili long nang sai nang kachiram dun atum aphan amta thangnat claim pi thek the mate claim pi mowe na pen no mat ki Congress pen ke Karbiarar phan thangnat ke claim pi abilang na pen Congress party ke Karbi Anglong long ke hai un el lang pumat ha ponsi Karbi no Thomas Council ke jasi em Dr. Tujiram Rong hang ke claim ke dam ki misena joksi ni lista me Congress party pen COC BJP long kache pa ogdun puta ningje tangte alang li pen ka ningje pon alam thele arju pon sina इथियाला में के पी के लालो जे कांग्रेस अलोंग नॉन फों कार्बी आंगलोंग लो के चोक चे ने स्टेप अप अंके लाके रोटन इंटी अके है खान प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पी लाके चोक चे पुनीली पुदाम जी बंके लासन लो जे कांग्रेस तुम आइडियोलॉजी आते इनके सेकुलरिज्म है लो सीता रोटन इंटी के अलंग ली के नॉन सेकुलर पर्सन अलंग ली सेकुलर पर्सन के अलंगली के क्लेम के अधर्म तीन अफान के पंगरी जाति तीन अफान के पंगरी असो अकाम से अलंगली क्लेम नहीं सीता अलंगली लसो के पंगरी अकाम के क्लेम अमुनित करी नीली हलहाय अलामा बांके चू के जॉइनर नीली निंजे इग्लो जे अधर्म तीन तक चलांग सिलेट पुटावे सीता रोटन इतिया बांके क्रिश्चियन अफानता अलंगली के लांग सिलेट क्रिश्चियन पिना अलंगली के प्रायोरिटी मौन व क्रिश्चियन लके क्रिश्चियन तो फन अंत कलांग सेलेट तसे कपरे के धर्म फन के लके लांग सेलेट वेक पुलके ला लोइसी के ला पेन के दा कार्बी आंगलोंग लोंग रोटन इंटी जितु आ प्रेसिडेंट की पी के कांग्रेस अतुम कनिंजिया तेंके राहुल गांधी जी तालांग ली निजे इगलो कत्तर कांग्रेस नहीं कत्तर कांग्रेस माने कांग्रेस अभी अफिक के दो मुनि सी कांग्रेस अब लीडर बीजेपी सीता रोटन इंटी अलांग लिया बंके हट नीली 2012 MSC इलेक्शन के पथु होता अलांग ले नीली फांतना पर एम दुलवांग लसी लसन कत्तर कांग्रेस अफांसी प्रेसिडेंट बीजेपी लो सीता अलांग ली के पार्टी एजेंसी के क्लेम मुनि लासी कांग्रेस लोग के दो तुमंता अलांग दिफान लसवालाम बाके चितोन नुले अनिंग हांगी के लापेन अलांग दी सपोर्टर आवे लसन अमनी फान कांग्रेस प्रेसिडेंट पीटर जॉइनी सी ली इथे अलाम इनिंग के डॉक्टर कांग्रेस पार्टी फान के डॉक्टर के इथे लाता थे दुम अलाम लापेन न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी एंगलोंग लाइव निजंग कार्बी आंगलोंग लो मते रोंगखांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लोपोन रोंगकुरोय हवारालोंग के दो जॉइंट क्रिश्चियन कमिटी रोंगकुरोय लपेन रोंगकुरोय फुटबॉल क्लब तुम पेन छिपातिर पी पोंसी कालितांग राहुल बे चिकी मोमेंट पेन इंटर चार्ज फुटबॉल टूर्नामेंट के पमान पोंग किचेंगसियानी बांसो इंटर चार्ज फुटबॉल टूर्नामेंट की पथु के पंगचेंग पोनालोंग किचेंगसी कालितांग राहुल बे अफान कचिकिमो पेन पंगचेंग पोंसी बांसो फुटबॉल टूर्नामेंट की पथु की पंगचेंग पोन जेफान अलुहियमान पेन JCCR चुनबांग मते पास्टर राजेनिंग लेंग पेन इंपु पोंसी रोंगरुपात बाप्टिस्ट चर्च लपेन अपर रोंगकुरोय बाप्टिस्ट चर्च अतुमंग बोंसी की पथु पंगचेंग पोनो रोंगरुपात फुटबॉल क्लब लपेन अपर रोंगकुरोय फुटबॉल क्लब अतुमंग बोंग इंतांक्रिंग पेन पथु पोनो बोंता रोंगरुपात फुटबॉल क्लब अतुम के थेक मुचोट पेन अपोत गोल फो पेन अपर रोंगकुरोय फुटबॉल क्लब तुम अफान पीपोंसी मिशन पेन रोंगरुपात फुटबॉल क्लब तुम चिपा हाई पोंडो लपेन लबांगसो फुटबॉल टूर्नामेंट की पदो पोन अलोंग जसमेट पेट JCCR अलोंग के जापोन पास्टर रेन सिंगेरा पास्टर रंजित बे लपेन रोंगासार ब्रिटिश रोंगहांग पेन केदांगलो मुंदुलियार लो के दो अन तुम stame बांगसो फुटबॉल टूर्नामेंट की पमान पोन अलोंग चितोंग दुनसी अलिरालोन चिपीदुनो तंगते कालितांग राहुल पे चिकी मोमेंट पेन नॉन इंटर चार्ज फुटबॉल टूर्नामेंट की पमान पोना पुथाक कार्बी एंगलोंग लाइफ अफान पास्टर राजेनिंग लेंग पेन नंकी पचिनी दोना लाम थी आजुपोन सिना जेने तुम असो
คิบิบอนเทคบ้าอลังเลสงกรรมทาปอดอลังลีพุทธักเราเป็นพิมิเลพุทธักสิตาอารนามฮิลเจมันสุดเสียเป็นดูนะเราพอสินอนบังเกปัจจุบันบอมบ่สิหายจีก็มัสทีมตรงหายจีเนี่ยปีนี้ละเกรองรูปัตFC เราเป็นapa rong kroy FC atau tim si sepati bon bombo dong kamu kan ben wiki be Karbi Anglong live nok cham lang so picture pen ki pak lang pon ni seng via lampu alunar jan ki mi pek lang pon si YouTube hong jai long rar phan ki van pi ke ki paring vergia phan ke lun lam tomo ki pache thang akinang sot la sopen mathasi nona ovi akaya long lunar jan kason si pinang an nang dulu la som si kedam ta por pen nok cham lang so pictures pen Karbi lunar jan selam pon bom si lun lam pache thang sai klem lo nona por le thota me nising ve alampu alunar jan kimi selam si YouTube hong jai long rar phan van pilo labang so lunar jan ki mielong chiparjan bangphu prince ronghang laben chiparjan bangphi mirbin teron pi mirmalin kramsapi atun bensi chiparjan ponlo lapen lun kito lapen ati or ki pi ekom timong kilun mirmalin kramsapi bang ebang chingbai rongpi mirdong praksu trijin basumatari lapen mohor kinep sarmon terang tumpen klem chipaduksi ki do anasai patang pen rara hong jailong wan pilo News report Karbi Anglong live Pinye birta gelapan si kang ton poniklo karno